cyari kuri kamera bo barazibakunda ko pose ugabanye kamera Ikindi hari ikibanza cya miliyoni 7 avuga ko yaguriwe n'umugore wari waratawe n'umugabo hanyuma umugabo akaza kugaruka. Icyo nacyo Yongo yagiye agira gute abyigamba ibintu byose agendaga avuga. Umushinjacyaha yageze ku bantu bagiye bamurega batandukanye harimo Bugingo Fraterne. Bugingo Fraterne yari 750. Angana nibeshye kwandika ni 750. Ni 750. Yego. Uwo Bugingo Fraterne ni umuhanzi wo muri Ngororero. Mu karere ka Ngororero. Ngo yaraje aravuga ati rwose impano yanjye yisengere na ba Bruce Melody Mbarushi. Yego. Ati uriya Israel mbonye njyewe namukubita hasi ngatwika. Ati kuko nabonye ukuntu usenga unsengeye ukanankorera video ukanamfasha ngaca kuri Yongwe kuri The Vibe ngaca kuri YouTube zawe. Na Israel mbonye namugarika. Bijyanye nuko niba usengera abantu bakabyara, niba usengera abantu n'abapfuye hafi no kuzuka. Kunsengera nkabona hit Bruce Melody nkamukira hasi si byadanira. Ntabwo ari ibintu bikomeye cyane namaze kumenya password iri mu gutanga ituro. Urumva? Hari uwitwa Nyirabahire Anna. Yongo yamuri 2020 amwizeza gukora iki asimana kubyara ibintu benshi wa mugabo gukora ikibazo cy'uburwayi ngo kandi n'ubungu uwo muntu ntabwo dufata ko ari makeya cyangwa ari iki kuko hari 20 bishobora kuba bingana na miliyoni 100 zawe ya cyane uwo rero n'ubungu ubu ngaracyarwaye ntigeze akira. Yabazaga impamvu Yongwe badashaka abagore nyine. Nuvuga ngo we bitaga ibirumbo nyine ngo na tegeza ibigabo by'imyaka 30 ngo bikiri mu rugo. Yego. Nukuvuga ngo yabazaga Yongwe impamvu badashaka. Yongwe amwizeza ko namuha amafaranga azabasengera bagashaka. Uwo mudamu yamuhaye 700 na 522. Amusaba 30 amubwira ko 30 by'idolari ubwo ni miliyoni 30 nazirenga 30 zirenga z'amanyarwanda. Yego. Ko ari kubaka hoteli ku Gisenyi. Amwizeza ko azajya mwungukira 2,000 by'amadolari ku kwezi. Amubwira ko iyo projet yayibwira abana be kugira byihute. Hari na audio Yongwe avugana n'uwo mudamu amubwira ngo nagere vuba yohereze ayo mafaranga kuri Western Union y'umudamu wa Yongwe. Urumva? Hari undi witwa Niyonzima Deborah. Niyonzima Deborah turi muri Canada. Yamenye Yongwe kuri YouTube. Hariho nimero ye. Eko nkabuze karebe neza ndakabuze wanje karasimbutse. Niyonzima Deborah utuye Canada asobanura ko yamenye Yongwe yamumenye kuri YouTube nkuko abantu benshi cyane base bagiye bamumenya. Hariho nimero ye yaramwandikira amubwira ko umwana we amaze igihe arwaye amubwira ko yarozwe uburozi. Yongwe amubwira ko butabye cyangwa butabitsi Burundi. Akazajya yo kubutaburura. Urumva? Then arategereza papa. Uwo mama aha Yongwe miliyoni 2 yohereje mu byiciro bitandukanye. Hanyuma nuvuga ngo uwo mudamu yohereza Yongwe kugira ngo ajye gutaburura bya bintu bitabye. Yabwiraga Yongwe ati ko nzi ki Burundi umutekano utariyo. Yego akamubwira ati ndende umukozi w'Imana kujya Burundi na kantu toto. Hanyuma ngo Yongwe akimara kwakira amafaranga ngo niwe muntu watangiye kuvuga ahubwo ati ko mu Burundi bigoranye ndajyaho gute. Muri iyi minsi. Ati ko mbona bigoye. Urumva? Uwo mugore nyine amaze kumuha amafaranga Yongwe amubwiye ko umutekano utameze neza i Burundi bamwishyuza amafaranga then uwo mugore akamubwira ati niba bitameze neza rero subiza amafaranga yanjye. Then ngo Yongwe akamubwira ko yamuha ariko ntayamuhe nyine ngakamubeshya. Umushinjacyaha yavuze ko hari amaudio yari muri systeme atandukanye yumvikana mu Yongwe avugana n'abantu abasaba amafaranga kandi ibyo bitangaza yabaga yabijeje kubikora. Icyabanzaga no kubanza kwishyura amafaranga yo gukoresha agiye mu butayu kurara muri hoteli nandi bifashishaga hamwe n'abandi bahungu 3 basenganaga ngo muri hoteli. Hoteli yagana mutabaza yivuze hoteli mu gihe cya Covid kubera ko ubutayu bwari bufunze ariko amahoteli yarakoraga. Ubutayu babukoreraga mu byumba bihenze bya hoteli cyangwa se nandi hantu. Reka ntangire mbasuhuza mwebwe abakurikiye Icyo Uzaba TV jye muri kumva kuri mikoro banyita Theo 7 Pro. Murabizi ko tugenda tubategurira amakuru y'ibiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino ku isi. Uyu munsi reka duhere ku biri kuvugwa hano mu rukiko
ruri kuburanisha Apotre Yongwe. Ntangire mbasuhuza mwebwe abakurikiye Icyuzaba TV, nge muri kumva kuri mikoro nk'uko mubimenyereye banyita Theo 7 Pro. Murabizi ko tugenda tubategurira amakuru y'ibiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. Uyu munsi rero reka amakuru yacu tuyahere kuraya. Uyu munsi umupasiteri muzi musanzwe mumenyereye nka Apotre Yongwe nibwo yakoranye mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Uyu ni Harerimana Joseph, ni umupasiteri wamenyekanye nka Ayongwe, Apotre Yongwe. Uyu ni umupasiteri kandi wagiye ukunda kumenyekana ayoboye itorero ryitwa Horebo, akaba yakoreraga no kuri channel yitwa The Vibe. Mu kiganiro yajyaga akunda gukora cy'ubusesenguzi. Si ibyo gusa kandi Yongwe akaba afite na TV yitwa Yongwe TV. Uyu munsi akaba ari imbere y'ubutabera aho akurikiranyweho icyaha benshi bakunda kwita uburiganya. Uyu munsi Apotre Yongwe nibwo agiye kuburana ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Harerimana Joseph wamenyekanye nka Apotre Yongwe, umwe mu bapasiteri bafite izina rikomeye muri iki gihugu. Ariko kandi Apotre Yongwe uyu munsi mu bigaragara nuko uri kubona nta gihunga afite yinjira mu rukiko, aho ari kuganira n'inshuti ze z'abanyamakuru bagiye bakorana uyu murimo w'itangazamakuru ubwo yabaga ari gukorera kuri The Vibe ndetse na Yongwe TV. Apotre Yongwe aje kuburana ku rukiko yaje mu modoka ya RIB. Mu bigaragara nuko ubu tuvugana Yongwe agifungiye kuri RIB. Reka mbashimire rero mwebwe abakurikira Icyuzaba TV, ngira ngo mbasabe kugira ngo mujye mudushyigikira musharinga video, ndetse mu batarakora subscribe muyikore. Reka mvuge ngo Imana ibahe umugisha kandi mukomeze kugubwa neza.